Kami dari Panitia Bersepeda mengucapkan selamat ulang tahun Westbay yang ke-6. Semoga tetap sukses dan jaya selalu. Luar biasa. Kakak Mekar. Nah, nanti Om yang mau praktek silakan, tapi juga harap memperhatikan Yang tadi sudah disampaikan Om Tommy. Jadi, oke, selesai. Nah, ini check this out right here. Do wanna hate on us, do need to ease on up, do wanna act on gut, but do get shut like Flavor Chuck. Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drum, she wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E, then the A to the S. When we play, you shake your ass. Shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. Turn it up, turn it up, turn it up. Come on, baby, just pump it. Pump it. Pump it. nakal. Pump it. MC dari komunitas Pikiran Kobe mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-6 untuk ETP. ETP! Ih, gila keren Hendriknya. Mantap. Yeay. Satu, dua. Memang sepedanya berarti enteng. Badan ada badan. Karena di sini kita perbatasan masalah pendidikan dan
kasih kepada teman-teman Goeser Palembang dan sekitarnya karena yang telah berpartisipasi pada acara ulang tahun GoSB hari ini. Yang ke-6.